Strangsalo Razokor Agulini Shiti Ashram Amchayo, Borok Rekanai Bas Malkung Day, Scooty Malkung Bisingo, Naharlalai Thutailaimani by Patimung Thaio, Scooty Chaloknai Khorang, Patimung Yakulo, Lahar Patimung Klainai, Scooty Chaloknai Hapania Sakham Nogotlangi Tanga Fire Service ni Adongrok. Piaba Thowikha Hani Shakabono, Sakham Dogni Shaknai Rock. Strangsal Tripura Udipu Nishime TR071209 Marine Kungsa Borok Rekanai Bas Malkung Nagerzola Motor Stand Fashing Fight Domani Abahai Jorano TR01 AM 4872 Marine Kungsa Scooty Malkung Agortola Nishime Udipur Bukak Tangi Domani Piaba Sidi Ashram Amchayo Thowikha A Borok Rekanai Bas Malkung Te Udipur Bukak Tangnai Scooty Malkung Bisingo Naharlalai Thutailaimani Patikha Patimung Borok Rekanai Bas Malkungni Thutailaimani by Lamani Kinaro Udiwi Kalai Tangka A Scooty Chaloknai Chakra Logilogino Fire Service ni Adongrongno Rohor Jaka Koktoma Mankeno Amchayo Tangai Scooty Chaloknai no Hafania Shakham Nogotlangi Tangka Fire Service ni Adongrok Piaba Thowikha Hani Shakabono Sakham Nogni Shaknai Rock ঠিক আছে সামনে হয়েছিল আমরা আইতেছি আজকে করে ওই গাড়িটা বাড়িছে বাইরে সামনে বাইরে গেছে গা ড্রাইভারও ফলো করছে না ড্রাইভারের কোনো দোষ নাই তারপরে ড্রাইভার আজকে থতমিনি গেছে এদিকে কাটা দিছে পরে স্কুটিটা ফাট করে আইছে সামনে দিয়ে আইবরনে মানে স্কুটিটা লাগিয়া পড়ে গেছে গা Patimungni Koktoma Mankeno Hapania Sakham Nogodolai Failagya Thine Nukni Borok Changrong Sala Postmortem Paimani Yagulo Nukni Boroni Yago Yafari Rezagnai Bini Mankathei Patimungni Yagulo Borok Rekanai Bas Malkung Te Scooty Malkung no Kasuka Police Bureau Report Chini Khorang